Kastalatibyan! Kat ita, adoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti agtungpal iti pammagbaga, nasayaat ti pagbanagan na. Dito'y drama tayo, Kastalatibyan! Sa dinumanan ti papanam. Ay katamumon nasken kadipay adamagem. Ay nalakay, kaanukan to asumardeng iti panagin inom mo aya. Amumet, aday to'y tiliw-liwak, tunggal malpas ti trabaho. Isu adi na kun lakdan. Ay, di ka lang madidigra. Tunggal sumangpet ka anabartek, adda saan anasaya at anapasamakken ka. Kas kumaidi na palabas anaginom ka. Saan nasaya at adanom, jay inted na nga ininom yo. Iso ang nagsakit ti tiyan mo, iti manungal daw. Saan mat asigurado, no ijay inuman tinakaalaak iti panagsaksakit ti tiyan ko? Kat sa dino kumapay ngay, alangan adito'y balay. Di pati siya kumakit nagsakit mat ti tiyan ko. Naira na laang dayjay, bakit? Ay nalakay, agtungpal ka iti pamagbaga, tapno agsayaat ka. Laglagi pam kuma. At ti agtungpal iti pamagbaga, nasaya at ti pagbanagan na. Agragsakak laeng, bakit? Kastalatibiyag Agragsak, bayat, asibibiyag. Oh, kita man, di husto jay kunak. Adda saan anasaya at amapasamakkan ka no kasta amabartek ka. Oh, apay anagado ti kamuol mo, binugbog da ka. Salbag dagi at pinainom ko. Pinagtutulungan dakit din binugbog. Apay binugbog da ka, anya ti basol mo. Nalastuga ka no? Amang ano nagpalpalastog ka manin Awan gitit babain da Uray agpalastuga at agpay sumat. Siyak tinagpainom kadakwada. Awan kat sir-serbida pinainumak Ay kat gunggunam day tati maganab mo naggastos. Bugbugan da ka pa'y. Oh, agnakam ka mangatan. Salbag dagi jay at tao. Jak to idan painuman. May mayat lang may maysak nga ginom. Tawan mang bugbog kanyak. Nabartek ka manon alaklakayan. Nagpailom nga ro nagpailot kanyak. Bakit? Di mo laka malikli ka nun taginom. Arak na itan. Apay kit dinaliklikak nga Ayan nga ro tay tangdan mo anagilaw. Ikanak man, taigatang ko iti masida. Baga nga agpainom latan. Ay unay kan alaklakayan. Kayat mo pa'y apainuman da kalatan iti arak. Ngamtay ikanda ka iti tangdan mau. Kulak nga no ikan naklat iti kwarta. Oray pinainom nak. Di nakmutan inikan. Kuripot mo na dyan, nagpailot. Ipisok ko lang ko may tibagkaw din nakita nga original sapatos na. Sa anak tumot na nakatsimpaw. Ay di ka man nag-aramid iti pakaibabay nam si kaberteng. Igaraw mo manang tikasta nga ugalay. Talaga adi ka pa'y lanagnakam, Mapan kalata ginom? Kahit anya nga bakit? Amumet aday to'y laang tiragsak ko. Uray tasaan mat nga agkurkurang ti irimrimit ko kan kaabiro ko. At damat lata maigatang mo iti amin akasapulan ta. Hay! Wanangam inton sumangpet ka nga rood kat addamanin saan anasaya at anapasamakan ka. Awan itan bakit? Taag solo flight akon. Saan akong nagpainom? Taawan mat serserbi dagiti papainumak. Tabugbugan dakmat. Ay kat para makita inton agawid ka inton madamdama. No awan manen ti saan anasaya at anapasamak. Apay nga agsangsangit ka asimangpat. Kun apay nga ap-aputom tatakyag mo, Nagsagit nga road, bakit? Nablo titakyag ko, anay ko nagutaw. Dayta tay kunak asaan manen anasaya at ti mapasamakan ka. Di
Nakunsermonan, bakit? Maban ka mang birok iti mangilot. Anyaman nga minan ayat tinapasamakan ka. Adda nga rod talo alalaki anang sabat kanyak, idinagnak idyan nasipnget nga agdan. Kinaot dati bulsak. Inala dati kwarta kan cellphone ko. Sadak entinag idi agdan. Anday ko, madi ti panagdisok iso anablo ti takyag ko. Ay, nalakay. Isardeng mo nga minan ti aginom. Pangaasin. Anay ko. Ay, inayadam mat asi ka alakay. Pirmi anagsakit ti panangilot mo. Ano samti sakit na? Ano may sublita tinablaw at takyag mo? Ay, urayak lagkapsot iti panangilot mo. Alyang amin tinapasamakin kaya. Tinakawandak nga raud. Sadak intinag iji agdan. Asinaw na iti nangaramid kan kay ti kasta. Ay, jak ida na eropaan. Awan ka na iti kaduam. Ay, awan na. Tanwad damat ngamin kadwak, kat bugbugendak. Siyak lang nga rodon timang painom kadakwada. Bugbugendak pa eh. Ay, siya ka kaya ba makaduam? Ah, Tauray painumanak, saan ka bugbugain? Guardian ka pa ikit di ay, agpaiso tata. Umininom kayo iti arak. Ay, unbaraw. Pag-aayat ko na ita Ay, sige nga ro, tata. Da kayo langan ti ayabak akad kadwak. Uray ikan kayo pa ya, iti kwartayaw. Tunggal ko yung gandak nga ginom. Kumusta nga iti inilot mo, lakay? Ay, kat mayahatin abakait. Naisublay ti nablo at takyag na. Nasaya at mat nga rod Ada pa'y pagsayaatan na anaamok na niya nga inilot ka. Tapay Pagbalinin na kano a bodyguard. Lablabi demut alaklak ayan. Ah. Kasano ka ko mga agbalin a bodyguard? Kat malaksid alakay kan, nakakutkotong kamag. Nyamot tayo. Adamot nga ta panagtalig na kanyak. Iso sakti kayat na amang kadkadwakin ko na. Nukas di amapan aginaom. Anya, aginom kunam. Wine. Kasapulan na ti kadkadwa amapan aginaom. Ay, awan manan no kasta. Iparparit ko nga ruden nga aginom ka. Sana bali bakit? Tatangdanan na kanaw nga aginaom. Kasano tatakyag mo? Nasakit pa'y? Saan, bakit? Nasaya at mat nga rod no saanan anasakit. Nalay nga rod at talaga nga agilot ni Tata Berting. Wen, bakit? Kat manipod ita. Isong tikad kadwak amapan aginom. Anya, kunak no nagnakam kan, kat sumardeng kan nga aginom. Talaga sa pulan ti bagik ti arak, bakit? Ay na, sakan tulang at agnakam, intundakdakas ton ti mapasamakan ka. Saan mo ngamin nga ibagbaga ti kasta, bakit? Tapno saan ang mapasamak? Antay, tortoron, say, ayan, man. Ay, unayan, nabarbartek ka manon asimang pa. Ilipante ti kadwa, me. Siyempre, abakay. Painuman nakbang kami ni daw. Ay, narigat na pagkudkudan ti grasya. Ay, kastalat tangaroda na kanayaw. Ato ti internatang dan kaw. Anang kadkadwakin ko anang uminaw. Ah, 300. Ay, imbaglangan ang tayo awan. Painuman naglangarudan, ikan nakpa iti 300. No nagsakit ka nga, San ka pa? umanay ta 300 apag pa-hospital mo. Nang iba nga ang ospitalak. Ay katawan pagtungpalan na no binigat kamot nga aginom. Nay, handa ka matipag. Apay, anya ti masapol mo? Umay ko itad to impawit ni Manong mo sapatos yu. Nagpawit iti box. Kat pinawitan na kayo mat kan ni bakit mo iti sagay sa kayo sapatos. Ay, nagsaya atin. Agyaman ako na iaipag. Mabalin ka di alo katakon. Ay katuan na, lukatamon.
iti makunam iti impaw iti kabsat mo? Wow! Nagpintas matanda ito ya sapatos. Sigurado ang hinginaan da ito Talaga Gapo ta talaga nga original. Si kalatan ti mangidanon iti panagyaman ko kankwana Sige nga raw, tama pa na kon. Pakitid mo tulatan kan ni bakit mo ti para kan kwa na. Wen ipag, kat agyaman akmanan. Mabalin ka diwini, taibagam ka nila kay mo asaan nan nga ayaban ni tatang ko no kasi ama panaginom. Ay napasensya kayon tanya. Saan ko ama iturayan nila kay ko? Sika ati makisaukin ni tatang mo, asaan nan akadwaan nila kay ko? Kay kayat ko pa'y no saan nan akadwaan, tapno sumardengan nga aginom nila kay ko. Ay, oray syakmat. Ay, saan mo't amaanawan ni tatang ko nga ginom? Agpapada tayon Diyak nga rod amo no anya ti aramida kin nila kay ko, tapno sumardengan nga aginom. Padasag man ang kasao nila kay mo. Agpakasyak, adi na aw-awisan ni tatang ko. Sige padasam akasao nila kay ko. Dong, mabalin ka di akasao ka. Anyat ibagam tanya. Mabalin ka di adi mon aw-awisan ni tatang ko no ing kaaginom? Tapay mat. Diyak nga rod kayat nga agsakit ni tatang ko. Karkarong agsakit ni tatang mo no saan nga aginom. Ay, saan ka mang rabrabak dong? Makisar-sarita akan kay tinasayaat. Ay natanya, ni tatang mo ti kasaom. Saan asyak? Baybay amlatan iti pagragsakan na. Saan mo alapdan iti kayat nang aramiden? Ita ti pumpon, jenatay akong padrita, lakay. Sika ti mapan makipamunpon, akimaro ti rayumak, jak makapagna. Ay, katuwa na nga ron. Si kalatan ti makisao ka ni daong no umay ni ti balay. Ibagam hanapanak na kipamumpaon. Apay, addaman ang tulagan niya, amapan kayo aginaw. Way, kinunana dagasinak ni ti balay. Mala, syakton ti makamo amang ibaga itinapanam. Ibagam, ngayon ton bigat langan ti panaginumay. Wen ka day, danag mun aya. Tata Birteng! Mapantayaw! Tata! Awan ni Tatam Aberteng. Ay saan nyo kuman nga ilamang ni Tata Birteng, nana? Ay nakaturog ka day. Riingan nyo kit day, taadapag nami ita. Kinulak lang arudoon nga awan ni Tatam Aberteng. Adda napanan na. Napanan na ya, nana. Napan nakipamunpaw. Ay, una yan. Asino nga yan tikadwak ita amapan aginom? Ninton bigat kayo kanon nga aginaw. Sige nga rod, nana. Mapanakon. Sige, baraw. Ay, makaamuditan. Mapanaklatan aginom amay maysak. Awan mat nga tatidakas ama pasamak kanyak. Ay, makain-inumak unayin kahit. Naglokon tumat na at Tata Birteng. Makitultulag, ngumadamat gayam na panan na. Naltasen ti pumpaon. Ang sanak pa nga agawid. Mapanakit di ti ayan ang iti agoom mo nga giinom. Makiinumak man pa sa akto agawid. Kay suna nga dalibre nga arak. Nasubraang matan tinaginom. Ikarigatak timag na tapno makaawidak. Salbak. Hey, siyang matan magatakdar. Unahin. Kasano na ito yun nga aginanak pa sakto manan padasan ti tumakder inton madamdama. Narabiyan na ka.
Ikarigata kayawid ti bagay. Sanayak matag na mabarbartag. Ya. Nakapaklam itigid ti kalsada. Siguro nabartag mo't letoy. Asit gakman taringag. Dada. Ay. Ay, ring ka. Sana kama ti nagdaam kabsat. Nay. Saan mo ta mariang? Nabartag siguro na ito. Kautag man kini ti pulsana. Na. Ada maarikap kau. Alakman. Ay, tsamba. Talaw asag sa sangaribaw. Kanadapi barya. Ay, alaag. Panawa ko na ito nabartag. Agore ka. Ito sapatos na. Kas makita ka barbaraw. Madlaw nga original. Ay, siguro agkasakaan kamay. Alagi dito sapatos na. Isunti isukat kau dito sapatos kau. Sa dinutian ko. Ay, naiturog ko mat gaya man dito igit ti kalsada. Ay, bumangon ako. Tagawid ako. Yips. Apay ngay. Sa bali mo't tanti sapatos ko. Ay, daan mat sapatos to'y nakasuot kanyak. Ay, ti kwartak. Awanan pa ti kwartak. Ano kasta? Tinakawandak? Ay, Diyos ke. Awanan tinagpintas sapatos ko. Tinakaw dan. Maamwak laang no asino tinangtakaw iti sapatos ko. Makaraman kanyak! Aping itaka laang asumangpat. Naiturog ko dita kalsada. Bakit? Apa yan? Ang sangit ka matay. Bakit? Awanan dyan sapatos ko. Apay, anyamanan ti saan anasaya at anapasamakan ka. Naiturog ko iti kalsada. Idi maringak. Awan matantay sapatos ko. Ay, kan pati tay nabatbati akwartak. Awanan. Anya? Ay, apula ka. Diyak amukan ka. Diyak amuno anya ti urayam amapasamakan ka sa kaagbalbalim. Nagsakit tinakam ko bakit? Damok pa'y lang nga inusar dyan sapatos ko. Ngam tinakaw dagit din. Daw, adakaon. Mapantagin umay. Ay, adda ka gaya man. Ay dumanon ka pa'y atata. Apay, saan ka kadi pa nakarubuat? Ay, saan pa'y nga raw, tata? Nanay. Nagmayat ta por mamita, tata. Na. Ay, agure ka. Sa dino tinangalaam dita sapatos mo? Ibagak ang secret talang. Saan mo ibagbagay iti sa balay? Ha? Ay, sige. Jack ibagbaga iti sa balay. Idi rabi Adda na labasa ka na bartag hindi igit ti kalsada. Nakurso na daak ti sapatos na. Iso ngayon sukat ko na ti sapatos ka. Kinaud ko pa'y kat ti kwarta na Anya? Awanan ka itibain? Aping agdisno ka ngay. Kat no siyak ti ibagbagam at tinakawam. Sapatos ko dayta. Jack nayawid ti bagik, gapo iti bartag ko. Anya? Pasensya ka Jack mo't ngamin kinita ti rupa ti tinakawak ta nakapaklab. Si kamot gayam.
Jak amo asikadong. Awanan ka itibain. Agtatakaw ka mat gayam alakay. Ala, agawid kan. Saan kan akayat akadwa? Oh, manon nga aldaw adi ka rimrimor alakay. Naawanan ako ni tiganas bagat. Taapay mat. Una, tagpaiso tay kunam. Nga awan na saya at amapasamak kanyak, tunggal mabartelkak. Imbag man ta nakaamiris kan. Hun bagat? Ken awan matlangan ti kadwak amapanaginom. Awan pa'y nasaya at mat amakadwak. Ay, so nasay-saya at nga isardeng kon ti aginom. Ay na, agyaman naklaw na ilakay no isardeng mo ti aginom. Total, awan mo't lang ang tinasaya at amaganab mo dita. Bueno gagayem, ditan tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasaw ako nana, ti agtungpal iti pammagbaga, nasaya at ti pagbanagan na. Dito'y drama tayo, Kastala ti Biyag. Insurat ni Mary Ann Nalica, iti direksyon, Teresa Calay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Reputaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.